Төкүннен баһалста бәғат туһунан кырты кәпсигет, билигин ханна үлелигитей. Билигин Монголияга улан батыргар тренерте жабын олдун жанарына абуларга. Таманна чурупчага йөрмөдүм. После школы тунхаразы чурупчага йөрмөдүм. 5 жылдан йөрмөдүм. Кастылваха калбикити янна. Китенче вон төткө. Анта китенче вон докска бутырыптым йөрөткөн антан магистратурага эме кетсел йөрмөдүм. СУФУ эфкиске. Билигин манна коркен турниргар хас Монголия бәғүһүн агалбыйтый. Билигин манна коркен турниргар Монголиятын мен iki команда калбыдым. Iki командага агыс спортсмен, bir тренер. Ана бастагы команда 5 спортсмен, 1 тренер. Опсенин 15 кийи калбыдым. Бу турниртан туу катагатей. Бу турниртен да. Атан скоро будет тох чемпионат мира. Анан тохлар мирага барар жандар балар спортсменler. После турнира наса дальше тох бар. Система эти тох сбор план экрухте бар. Аны барактак бит. Тренернен үлеләбикке хасыл болду. Уже 4 сет болмуш. Үс сет. Үс оромны үс болар бит. Онтон бу сахатыла монгол тоуттан тэхэ уратылагый. Оны хайдах түргеннике хибу сахатыуын наха шөйдік бахалабы кытай. Когда я переехал, вообще русский, якутский не знал, вообще не знал. Потом сам говорю, учился якутский и русский язык. Ким хегене чевкиска кален үйрен ебитей, ветер тоғыл саха сергер кален үйрен китей. Мен ойым чевкиска үйренмедім. Билеген Монголияға спортивный медицинский наука деген бар, оны директор болду. Ол кийимиха этте манна чевкис чырыпчага бардыгы. Бәғыт спортка тоқсеті хилақ кыдей. Мен да мастер спорта повольный бар по Монголии. Бәғыт коркен турниргар кытта хаджып кытто. Бән соқ болды, олны постоянно юрах. Вернее, шефтім ол берем бар. Все. Ақтал.